ndihangarye ngenanye nashemerwa kubaha mwe bari kumyeta umurundi go kubanza ubwe bari munonga chairperson yajyango no mukikuru konka ubwonka amageza ine minji so ubukikuru ticukuru cikuru no kugira ngo bituru kumwendamo ninga byo kutwabura byine ninga byo kwabura ihanga byine iyo kastoborenda kukurikiza na no kurengo kwihanga ari agenda yo gumotiro yiganira katonye zitano banyageze FM kandi na ni Worha TV oyejira tayari West Television kugira ngo abahurikize ntwija omishaho okwegitwaho mebo parliament w'abantu ba Rubabo County kurugo mu Rukunjiri District Honorable Rwabugumi. You will be able to join us and naija kutushanjiriza omwanya omishaho turatambura mwenimwe abo nibo bajenye bita turije kuba twine omo erizo bakuruga hatiya okusa ahashamu kaga zihangwe ndija kwantugane nabwe cyo kutatoro kuno kuringa kushisha keire nywano wanje ukiziganira katonye zitano banyageze FM. I will start it off from Robert Kakuru niho nakutandikira kugira ngo tutandikiraho mugenzi wanje ukiziganira katonye zitano banyageze FM. Now Kakuru umuramwa gwitugweri izobe cyo kubanza abanya Uganda hituri hategisha hino kutina kurimu okutina kundagamba okutina kuryo munshonga nyinje mu mbera nyinje cyo kubanza President Yoweri Kaguta Museveni na government yono twariza mu kubagizire ngu amwene amarembo turatekwa ganyiriza abantu baze ayibasheme ko barakorera mwe ni business zarabinemu ubwo bukanyira mu bantu tubaramanya nirengera nkahe ubwo nubwo bwo kubanso cyamasa ngo mbyentasa abantu bine obwoba ecyo cyo chonka hina nabantu abatakumanya yaba aharire nyiciro yanaza garkarare ho gundi murundi habwo kuba ecyo kubanza hariho iteka eryo kutereza nina no kwiha abantu abakutura emyanya yebisharara haza bakaze emyaka yakare abo nabo batinira because government kugira ngo mu rugo yo tugarureho byo buhangwa kugira ngo imbere yo bwira turabanisa mawo misho ko kuyatangiye kuturabanisa mu government naco erimune implementing dende chindi nenshonga ze byo butegeki na nabe byo butegeki hinabine abine okutinirira kuraruga nkaye recently turebire mwene kuyanturugo mukarura kutwatire 2015 byukwezi ko kubanza gw'umwaka ecyo kubanza ori kwebembere kibine cykusingayo ecyo kwakanisa government ngo cykusinga y'abantu echa national unity platform gwa kagenda tari mu ihanga so abantu abamuryo ahansi batinire tubaramanya hari onu orwa hasande norakurire kibina echa chairman Lydia Turiyahu muri cha People's Front for Freedom ehindagambira ari mu chome kana magarage na gote marunji ari the Maxon Bay Hospital Ruzira ari mu irwaro Dr. Chiza Besje emyaka yabe erimune yirira kubebiri bakamukwa akaza mu chome 2016 byo kwezi kwa 11 2024 so abe byo butegeki batinirira abyentasa ababe bino bwa business bwabo batinirira abantu miture yabo nkaba barumba bingombe shara batinirira ntwenda kumanya oko kutina if twatwine ejo fear mu bantu bitu kiraramanisa mu bata ebyentasa ka president Yoweri Kaguta Museveni yagambira abebembeza batori na mnonga ministers yabagira ngu kisanje mbweraniranya kujihanika mwamutarabasa gukora kuyamba abantu bitkurwa mboro at least report erereka ngo twarugira bicuye kasha tunamwenda ruzo abaratura biro the poverty line President Museveni yagizire ngo bakasha twemera shatuna 32% chamasaburi bantu igana abantu ashatuna babiro rusento harwe tibine kantu konkana bwo yagizire ngo nababadizire abatari musate tu ngo nabo tibari kurunje babaza kurya cyamushana ngo gacakiro timunonga so ebyo bintu byona twenda kumanya nibibasa okurabanisa mu bata entunguka yihanga kandi nana emibereho y'abantu
abantu baturira mu bwoba webyo butegeki takumanya ko kurarenge waka business street akumanya ogo bamubinjireho itacineho kutora uwo mu kisharara takumanya hararare because barumba muyijira ninga bamwe babinjire ngo kumuracimanyije kurunji tuje kutanchiraho Robert Kakuru muhangu urumuna kuguka arikora degree ya kashatu yashome bitabara gace kubimarayo degree ya kashatu mu byo butegeki Kabare University ngo kandi ni mukuru w'ikitongo kitarikiriza n'ibyo bushumankuzi naki tuje kwakira mwana wanje Robert Kakuru otandikira utugambire if people still live in this state of fear, how does it affect the economy of the country, but again the prosperity generally y'abantu bitu nakwakira se we bari munonga Jime kandi hamwe na panelists bagenzi banje hamwe n'abari kutureba ekiganire cyo watuleteraho abarashoma ebyo bwebembezi ninga bari mu bwebembezi abinji baracheta ngo ni democratic governance, okay, in relation to development. Ninga abandi bachete ngo ni civil liberties, respecting civil liberties in a development. Kugira ngo ebyo bwebembezi kandi hamwe n'obugabe bw'abantu n'ebintu by'abantu government yona erabaho baragitaho kugira ngo ebase okubirinda no kubikozesa habwe bibereho mirungi y'abantu. Secho njo kiganiro ecyo watuleteraho kandi ecyo kiganiro Jime nabari kutuleba nabandi ekiganiro titwe twakibanza twabasitame hanuya na ba Saisoni na ba Lydia ne kiganiro chensi yona echensi yona erateka kugira ngo abantu benseje batunguke ekihango kishemerire kuba kiriho kiratebwa hensera niki nibwo rahora bagira ngo reka tugire a democratic governance, reka to respecting ekitureta ngo ni human rights, ezabandi bareta gani muri civil liberties. Mweno hati twija hano ya omunsi yona harimo abakugu, hari umushya baramweta Robert A. Dar. Robert A. Dar no mukugu akahandika mu kitabo cyeye aza yahaburensi yone yagira ngo hariho ibintu waza kugira ngo abantu bensi n'ibintu byabo bibonere ebintu byo ratekwa kuhereza kutahensera icyo kubanza yagira ngo hariho oshemere kugira ngo democracy ninge bya demokrasiya abantu kwejumba mu byo butegeki bakesimba ninga bakatererwa karuru ninga bakatera karuru ningo kaza hari nuko kotesi imbere ningo takateri kushoka kaciyaringa okakata mamani hari abantu abaremerera nkungumanya we aciyaringe hakuronda bebembezi ninga yakubona kwa mani nawo gwarabarwo mu umusako ya demokrasiya yashuba yagira ngo cya kabiri hashimye kube tweta muri political participation. Omuntu wena waza kukurira ngo ebyo mu byo kukurane byawo ushimire kura ngo wayejumbira mu byo bwebembezi wabicikaho ko turi kucikira izoba wabizamu waza wakikira level yona ariko barakikira nkaha abanyakigezi TV na tayari hari abarwo muri za councils different structures hari habandi abarwo mu office abo tureta muri civil servants shana bo bara administering ibintu bya politics. So political participation abatakabita bahase abenyema to ine office to gizire kikonka oreje mu byo kuronda abantu kandi orejumba no kusima bebembezi wamugano giti umwebembezi wanje we bari kwebembera ninga wagamba je nayo ahora wa participating mu kitureta ngo ni political participation. Yashuba yagamba ngo hari kitureta protection of civil liberties. Buri muntu wena harabari kobo mwebembezi kuruga rurengo rwena kuruga hari president okugendera kimwe ali umuntu wahasi oshemere kwa ngo wahereza ebintebi ekitinisa speech umubuhangwa bw'omuntu rwanga kamuhanga omuntu arwo muganizi nico rebera abantu hacyaro yaratambura urashanga baratambura baraganira urubozi rwabo bari barateranaho ahambagoragana rutakabonaga n'umuntu gambe nawe cyereka ngo umubuhangwa bwawe rwanga kwakutamara jya uganire nabandi kugira ngo hagire ebi wabona nicyaba kiga baragira ngo omuntu omushije aratiganda mu kanwa ka mugenzi we nangwa turagira ngo omushije no mukazi bona baratiganda mamagezi
nkamageza guturi kwereza na hano Yeah. hari tureta ngo ni association umuntu kuhuro yuno gusinje okweterana nabandi ya nimbaga ya ni mukirabu mwara abatakaza go mukirabu kirabe rime kigambo yarashobora kigambo association umukirabu tinda mama ya yaragiremo ko kaza kirabe turaza wahikamo ekiragiro cyamwe no kugira ngo washangamo ine kushemererwa nawe muzine ka dance arimo kushorora munyako kutarimo kushorora warangu watahamo no ku associating so omuchachi ekanisa ekereziya amaramize mizigiti n'imyanya ya association ibi bina byitu byacaro byo kubikirana byo kugira ki so ogumukugu yagira ngo okwa associating na kintu cy'amani harimo kitureta ngo ni assembly kushanga muryaho mukagira ngo twagira mwatweta abanya kigezi na Tayari TV katubuganire aha Tayari TV ninga katubuganire aha mu stadium ninga katu aza tuganire ebintu biratwata so ezo nizo zimwe ari civil liberties abanyamahurire kugira ngo amahurire wagahereza okuwaganira nebi wagambira abantu obihereze otahuro yino kutina ogumushija Robert Edar akaja ebi nibi mwabintu ebiratume kurakurana y'abantu yagenda bumisho okay now omuryebyo ebintu bikuru munonga omukigane kituri kuganiraho waza kugira ngo ebyentasa ebyo bwebembezi ebya abantu kuba hamwe bibase kugira amani hariho ibintu ebikuru munongo sheme kugira ngo waza kugira ngo habo kibatanga reduced economic growth wabonenda ngo entaska y'abantu ebonere etachendera oyine kurangwa abantu baguma baraganire jonganire inabagambira ba interacting aba assembling abagira bata konka wabatanga ngo batabugana hamwe yani bebyo bwebembezi yaba ni hamaramizo yaba ni aba media yaba na civil society nkitwe kugira ngo tubugane namwe turete bitekateko uraza kureta ebintu bibi omwihanga ningo mu cyaro cyawe azi ibyo bintu bibi ekukira munonga hate biriho today omusiyona no mu Uganda hano ya Jime eco kubanza ni turi kureba reduced economic growth abebyo buhangwa baraza kureba bamwagambira president agizire ngo ebicweka 3 yati ya twemera 3 abo bantu ngo bari kuba harigana tibine rusayati azitwe kandi turareba ngo nejo assessment abo ni baki wazo mu cyaro kankugambira wenda kurangwa abantu tibinemu itwe omucyara abantu baba bafukerirwe nkitwa abanyakigezi kunuya ninga handi barabya makatemere orareba bari abembeza barashoroza mu kugira ngo bayagire go muntu wafukerwa itwe mu kuyagora tayoruku oteye kasete oteye kiribwa oteye mondi ote niko buzaranwa buri murengo muntu mwamuhwera orareba katemere abantu barakarabya mu katambuka abantu rebo wakunaga mu yanagira mu kahari kashube karamuti kugira ngo abantu barabanjira umuntu kunka abantu tibini mbeno wasesingira gejo assessment yo turajyana nabo bantu president agambireho ni baki sheme kwa turi nkomu at least nkomu 40s waza kureba abantu okashanga social liberties ningashi ebyo bwebembezi bwitu bitabonera urashoshanga meshi tureta muri political instability omuntu wena yagamba bwe butegeki urahura wayekanga ohuri wajirota uroti no businje bwo kukigambo nabwo nukatwura twanshuroti owe kitini saro kwago ari ruzira owe kitini sabesije ari ruzira abandi bona hariho nabandi abace abutakamanye bari zandurwa kunuye urahurane ukura cyanjura ohuri iraka ryawe ritinire ekirereka ngo kuriya hariye kirereka ngo arabara suppressinga civil liberties obugabe bw'abantu kutagamba byo bwebembezi bwabo kandi eco wachikora kiratuma abantu batatunguka nikibi nico mukugu yagira ngo political instability orahuro yine kuba political instability no kurotine businje kugamba nkari ridi ya president gato shangana za kugamba ari president wanje yoboreka kutamusebe ninga namugambo bashamwe shange ebimotoka bindi inzira hasi ninga namugambaho ngeno naza kurara nanye tinaza kugenda ningo mubere ngeno urotinire wabo tinire kiratume bitekateko byawo kuri byaguna kitume biwabonera kuhabura bitabonera umuhango akagira ati harimo tweta ngo ni poor governance no kushanga ngo orakoze sa kubine bintu by'abantu omwe harishira corruption watina ngo batakugambaho habwo kubiwe oratinwa oyine position impango orwo wamani torabasika baba batakugambireho
waheze binte biba kwasize by'abantu bona urabikoze sakubi habo kuba urabyiba nico narebera corruption tekibaga mu bantu baburije mwenka abantu bo cyanamira cyace ndege ayibeki ekiriyonege abariba nike bisete bitware bire former speaker bari ho weye rero tukatangara mbuzirwa mu mutwaro uriya bari ngezona zibishiro hati abantu nkaba barwo watina kubagambaho corruption rero yongera habo kubaharaza kuburamu ekireta muri transparency and accountability abakama bari tinora kucekinga tinora buza ngo abuza accountability ngo ibintu by'abantu bikoze zota cy'abantu batine ogumukubwo aragira echo kiravandika entunguka y'abantu rero twinekireta ngo ni brain drain abenjira bakugu nabo baratoroka baze gukorera handa uko mu hangati bariki tibine busingi hari twinekireta ngo ni limited innovations nko mu bintu bya research mu bintu byo creating emirimo mu bintu byo abantu bona bakugu baratina gukorera mu bwihanga ushange nangwa na ba investor batina kwija investors baje gutitukaza yo kuri akwa kuri hatura yo tatayita mawe haturagaye nduru in that regard oraza kushanga ebintu binci byafunyarara ibyo bwegese iby'amagara ibyo kuberaho eby'entasya habwo kuba abantu bino kwetina ngo ogambe ozo mucuni ogambe otararo wawe ogambe bakwite mwena mahanga garategekera abantu hafiya eyiwagamba orashanga entunguke rinche eby'entasya biri habyo aboro bari binji abebembeza bari yo ka parliament yitorare batihe kiganiro orebe na membo parliament atinire kugamba kandi ariko mukugu oreba atinire kugire biyagambo umuryebyo nibyo turagira ngo itwe wabo renda mwense tunguke orebe ngo civil liberties ninga human rights waziheze kitinisa ababo mu mfunjo abantu abarimo ekibaraza kurondayo ubanzo cyereze kitinisa kwa birabisamagara gabantu otaka babinjireyo uri kubinga y'amagara gabantu garinganaki ebinte biri kushishikara neke kanonda kubirindota otaka gisiroti kanko atenanka oraba wasabotaginga economy umuringo ki nabwo eco itwe niho turagira ngo waba orenda kureba ngo habe ntunguka please habeho busingi hereze kitinisa civil liberties ningo bw'abantu make sure ngo accountability and transparency biriho mu bantu citizens participation abataka barejumbira mu gutegeka nebindi no mu gentaska kandi orengo wa abantu bene kitinisa tabatinisize ndakusiba iwe mpaho hati byo reba na Medi ngwati yandenda kwija kwakira Saison hati yandenda kwija kwakira nanga hati twena turaja ngabatanyakira kure natina nabwo eco sebo twatuyabo kutungo kurja kuwagamba no kuturaje na environment eby'amahamba eby'emfunjo twine kwereza obugabe bw'abantu kitinisa kandi twine kwejumbira omwihanga ryitukarikunda tukakorera mu mwebare munongo aho ninja kugarukira omishaho ninja okwakira antakakire chairperson wa PFF omukikuru nimba kambanze owa Saison umuhango ombyo kushoroza emishoro yakwikaho ngo yeto mushoro n'uburite ko mushoro abantu binji ngo barabanisamo so nyenda Saison twijo wawe government for instance wari ba budget eyibashomire government netekate yango ishemeye kurundana esente ziringana 44 trillion URA through kubarundanira 45 trillion shillings ezo sete no buturukuza kuzirundana enyingi nezo kurwa omubanya Uganda kurabiro mbitura nko kuturashora mbwene mishoro etarye mwe nemwe government yiturimu etugizirengu omwagwe byensento gwa kutandika kwa mushanje neija kweguza obutabarwa ashatuna mukaga trillion 36 konka kandi aha budget yito yitwine ebicu obutabarwa ashatuna bushatu nobwo kushashura amabanje so cyamanyisa ngo no baragamba ngo budget yatubukire up to 84.39 trillion shillings eco cyamanyisa ngo nazo tiziriho akwa kinana nabona obutabarwa kinana nabona wiyasha tunabushatora rengo twagenda weze mishara naki twenda kumanya abanya Uganda barateka mu esente zikanyire ezemishoro kugira ngo zifacilitating budget bari mu bwoba bakababinga hanuya ahansi y'ikiragire kisiye kibonire because ngune cyo kutereza ndembo konka abantu binja bene bashashura umushoro president government akaba hasinza PDM million yaje ngo batariko buce bayambe konka babutandikira ati no babinjira street no abantu batinirire
abakutura ombishara abo batinirire ntwenda kumanya iwo nko muhango mby'umushorozo umushoro abantu baba bari batwire emitime bahanami ubwo buryo bwo kubita abo umushoro turagubabonamo n'ingarwa kabi because really ombye butegeki batinire ombye ntasa hano ya batinire aho hiba kutora batinire ntwenda kumanya iyo nko muhango ombye ntasa umuhango ombye kushoroza umushoro gwa government ukagushoroza onda kumanyeje kurungi tugambira abantu batinire umushoro turagubiha mu n'ingarwa kabi we bari mutebekanisa kandi n'abacencuzi batayi banje na huriro munywani wanje kamaze ngambe na cyumwani wanje yagamba mwameka kuri Robert yes na ora nagamba ha basically civil liberties aza nyowe ni degare nk'abanya Uganda nk'abanya kigezi nk'abanya kabaye ekikabire ni kiteganisa munonga hati nembera ebye ntasa okweri omwihanga ahabo kuba nyowe tikiri kuja kungasira munonga nobu ndabe nimpurira ngo ba ori abamukwatira kuri nkana mu mutima konga embera y'ibintasa byanje muka ngo muntu erindi uri kubi ecyo kubanza wagamba hacha trade order abantu ababwire PDM ya miliyoni abantu abo bingi trade order babinyura mu ndemo nobo kumvya ababwine zo sente za PDM abantu abo bori kure bo mu byaro abingi bakazinywa makabiya abandi bazinywa kabaraji abandi basharafiza abana ino nyomwazo ino nteri hana radio ngo bakazimuhenjo yera tura yazugro tubati yazugro tubati kuja mu batebeganise bibereho yeye omuga yeye ngwenu nikimanyisa ki ikimanyisa ngo omu byendasa gitu ebitatebenki nabwirobo niho esira bango ikayo tugiteka hati abo kuba ebyo butegekero biratebenkane azironga abantu bari assured abusinge bwihanga stability yihanga zitari politics nyina tutanise ibintu bibiri obutebekana bwihanga hamwe na politics politics ndikuba nobwebembezi nibyo bwebembezi nimubasa ko bari mu ryane no mu bwebembezi kunga abantu bino businge hasi abo ko batushangire ngo abinji abari kuryana mu byo bwebembezi mu politics kuri yiguru abinji bari kurwana ngo niye ndatware now abantu abahase bazo mu panic ningashi bazo mu mbere yo kwerarishira turumeke agensika ro kurirabe turumanyesika ro kurirabe nangwa n'abantu bamwe cyatuma atimukanaza kupakaza ahabo kuba twagira ngo twagira bebembeze babi kankirete bati ukagira ngo umwebembezi ni mubi zeno mwebembezi mugo mukasheshe ya tahekiragiro kisa aho bari no gutwikiriza n'abanya Uganda abampurikize kandi n'abantu bari mu studio trade order tiyatandikarizo okwiyaho no kugira ngo amateka gitu nibagabaga implementation yagukerererwa trade order ejibaro haya trade order ekashobora ku 2022 bari kuragira ngo bakuru b'endembo bona batebeganise ndembo zabo nangwa bari bajye muri kabare mukareba owa stadium ojo street yona ya stadium ine za district government ezo zona niko bavaketinga abantu barugemo konga cyatwarubwire bwingi kugira ngo bate umukono gw'amani twete umukotaze nyuma umukotaze now nikimanyisa ki kuturi kugira ebyo bwebembezi saideriya bikacererwa ku implementing amateka go babaga iko mu byesete nizo kuzingama abo kuba turazingamira niki abantu abo government beretiremo 4.4 trillion abo government yahise obusirira buna na billion magana za PDM ariko kuzibahereza of which ebisheka byezo sente abinji bari mu ndemo nikiba kimayisa mu government ko yezo sente kijaguma azabagize ngo batanike bashashure aha kuba oku endagano ya government yariri n'abantu ningashene zo groups z'abantu ekabane yaragira ngo hanyuma yo mwaka gumwe mutandike mugaruzi za nyina Nistina magoba yataru magoba konga nawo surprisingly na chairman LC waro na wasayini njani ga LC2 abantu abo yasayini njiro umuza LC zabo te bacari because koragira ngo abantu babashanga for example kakore town ya Rubare nimpeza kora muri Rubare natangara obushugabere buri bwera tine abantu bari oherukire Nyakambu tizireke go town kaza Nyakambu ryari tizireke go town now okushorozo mushoro ninga kugaruka nesete za PDMs nigwisha kuba muri mu muhango munonga
nitubaza kuki underratinga kugira ngo esente z'abantu babihe mu buju bwa kiosk sobo buke ngune sente nje konga on average umushoro twine umushoro twita presumptive ninga small business tax presumptive ugo umushoro ugo nigurwa obu business obuke obu biro tax miliyoni gana 50 turnover buri rwagati ya emitwari 10 miliyoni gana 50 asa nshanga ngo omutawo nomu wamara kuzamo iremo abine establishments za business zempango aho bucyo bona niba gwahomba ngeno zo kushanga kumurika bari for example tufirwa mu miliyoni zika maganana za financial yemwe ako abantu aho bari babihireho ahwe business za bari mabataha abandi babafurira batwara bugonje ndebera bembaho abembaho batwire bugonje abandi bari abasiramu abandi babatira abasiramu umushirindi kuri now nikimanyisa ngo the moment bugonje ne yahiha kakabano yes nikimanyisa ngo the moment wa stabilizing setup y'abantu bane bashuburiramo abarije kubaronde nibaza kubura abari bashuburira one niyo kudarisha ngegure sete nikuruga kigata nigure sete zanye uza kuremba ngashanga umenizia kigonje wabatwara bugonje kakabano transport yanje yeyongera ngeno ndiraikire kugira ngo nangera gure emibiriti magana abiri niza gure emibiriti gana okushakara ejo yanye mekurekire akwatira shakara bicweka ngikwate njibike mazano n'izindi sete what does ni chikosa chita entasa yihangecho wa ndo wagura hemba aho yo ko mushoro serize za chendera na kuzira chendere entasa yihangecho wa ndo wagura hemba aho yo ko mushoro serize za chendera na kuzira chendere umushoro wiyaguro ndo weye naza kwato muri za nyina zeye ngwariza kushoro muki umushoro concrete ntumengo okushoro zo mushoro it will be convenient, it will be flexible. Karuga kiyagoba ziruga amagoba go yagera ki abiyagoba ngwenu nindeba ngo twerekerire aho turi kuza sofa twerekerire kugira ngo abarabe bashoroze umushoro nibija kugumirwa nibaza kugumirwa ahabwa policies ecya kabiri wagamba kintu cyanema yacu abantu bamwe abari kubinga go mu bisharara bine byapa. It is very surprising kugira ngo president akataho order baje ngo abanyakigezi abaje mu bisharara for example nitumanya ngo kari zibibora no muri kigezi itakeri twine eri kwingwa n'ijyo mu bisharara wazo mu Rwanda rwene mu ndi bazinga mu bisharara aha so mu bisharara umushozi tacyahera kuko nabwo n'ikindi itaka nitwagwa mizi and people have stayed muri izo myanya for so many years. Ecya kabiri abantu berongire now abantu bari kombeka hanshozi ni mu bigabo kutemba zeno kutemba kwa abantu aba njimase ngo itakari bari ko basigaza kugira impingo tumonda hasi no tuboga njene zo kuturaga he ahiguru now president omundeba yeye tindi kumushaza nawe abo bakagira ngo nibarinde byo buhangwa yaje mutkorera ndijo mirimo mu bishara ko kutunga binyanja tindi na wano nyetegereza kwinege mu abari bahinga umuceri ngaba umustari bakari bahinga umuceri ngo bagureke bareke kurima kutakura. Now what does that imply? So abo mu Rwera yakubiye abo mushenyi ko mu Rwera abo mu Rwera ndijero no tucyo kuba isogiro bwabo but what does that imply? Ngo umuntu wakigeze hati entasa yeye wamwe yakwinyo muriro kucendera ubwo umuntu ari nashoro mushoro nangwa na hano mushura zo mukatale yoro government ziri trillion na nitare zo barogamba obusirira na butano hariho obusirira buna ni burgo muri zaro government tax revenue government irashoroza buri ministry n'abandi shoroza zayo mubato mu kitebo kimwe URA nirashe ekitongole cy'ushoroza umushoro umurimo gwacu no kushoroza zose zona no mu local government no mu bitongole bindi bazirundana zete zo mu bantu no busirira 40 trillion nozo kuzo wabaridia yana kuzo tujuta twe yashaza tugoba yora enda kasete ora boino tujutwa bapagisa yora enda kasete nangwa hati nite amateka gabo bagahirwire ibyo gabo bagahirwira ko tingaruka ntagambira abantu kujya bagetegereza now omu genta asa no kushoroza umushoro nibyo kinga nizo kwendera tuzingamira ahabo kuba yora ende ko samani minji munonga amani minji munonga excessive force kuyeseto mu bantu nangwa bakakura wowe kureba bire bitongo bya ebirwambirira
kuba bushumankuze nabakakunda bone babo mushoro by the way pay as you earn abo tutagura ntimo mushara kugira ngo agambirire byakugira ki ebigaba kuba abushumankuze now kuba wabuze kibuzo cyawe wagira ngo nikija kwanguhira government kurondo kumushoreka kubona mu bantu abantu ubwo barimo ubwo babine fia yikwine umunonga twagamba trade order ndeka haretse abantu batakitegereze rent y'abashubuzi bari kuha mu bizimbi bya barani road rent cyahigura umunonga actually no shaka umuntu ayireduka stock erimu tega basagurwa muri rent y'ashaka mu kwezi kungana wa gatini kurwa mutawuni abo bari nimwatwire nabango emishe duro mutawuni cyena na mwene ryo ruremo twineho emishoro ekongezwa ati mama mwakimanyire amajuta tujita kwa wazo guza Lydia exercise yote tukongera umunonga parliament gachapuruvinga kugira ngo mushoro gurwa haki amajuta kwiyongera sukari simende miliona tukongera amachi n'abakunda kukunywa abakunda kabia hari ngumisha tunarushana na Uganda wariki we bari kunywa kajinja abakunywa kajinja byagumire kutari kana kwa mushaje ibyo kureba umushoro rwiyongeraho of course ngaha marwago justifiable evidence na reason ikutuma ngongerwaho umushoro kugira ngo productive time y'abantu bari kumara ekacendera abantu mu byaro basiba barasa time kuko president kinore ngira ngo aba bantu yashangiye bino mugasha baranywa okunywa okuri reasonable yona bategereza okunywa no kunywa kandi hari okuri reasonable no kuba reasonable kugira ngo umuntu yimuka mugasheshe yakera abara yasiba nanywa tiyaza kuhinga ayine n'ikibira cyo kuhinga ako yine kukerayo ati n'ikibira cyo kuhinga now akikomoka kwatira mugaze ngoni abaga akakashaka yagira ati akiyatama wero waje ngo government umushoro omukunya gomara konga productive time yagira ati watuntuza abana wagira ati ejo neshoro yi finance committee ya parliament ikusanga kajya ngumanya katwongeza amago umushoro kugira ngo bunda abantu bakacendeza initeke y'amachi yamarwa zeni bazo mukora no kupakaza twineho savaya twineho kizibu cy'amani value for money mu Uganda value for money no hura kutwatandika project yejo intended kuyama abanya-Uganda ecyo kureba twino rukuto rwa reka ubunyonyi kabare reka ubunyonyi urukuto rwe bakajya ngo bakaruteho billions 16 no guceka na billion 16.6 billion kongo rukuto bazo batimba bakora just bush clearing urukuto barunagaho no kurwabira rubonire hati rwabaki rwabaru bitwi no kora n'urukuto ni baraba kuri abantu nibatora omukako mona esete zo bashororize ngirino bahandika ngo contract akabura etari now you ask yourself where will your government get this money back because contract was signed in the contract wakabura ebimotwe bari bataye bakabyihayo tractors bakazihayo nikisiganga esete zihangeke was that money released to the contractor get contract esete akazibona okay abo kuba bakacompensate ngarabantu abagore bakompensatingire bakatarika project tukaita tractors zawe utabwine advance at least now ekiri kurataho twine budget constraints mu Uganda yakuba one of the reasons wiwe kujya contractor na kajya bakamwe bicweka ko amhire bicweka nawe yajatinga akora project mu ndimari kandi takabwine ki akasigarayo nikingwara budget yiwa abaza bashobora 45 trillion versus 84 trillion budget constraints za Uganda zinsurugahe uya nyongo muhango mu byesente n'intasa government yitu de focusinga ak financinga politics ya inequality politics munonga na service sector than putting money on infrastructure eriko basa kugasera abantu. That's why politicians earn much better than the member of parliament technocrats. Member of parliament n'ujya ngo mwami gwa gumitinga murebire member of parliament no kushanga na take home ari muri milioni 20 plus buri kwezi kongosha ngo yamara kwezi atakijeka mu constituency yeye reason natina kwira tine set kushena kwa rijeyo namara weekend em ashobagira ki abura akaruka raike akuparking set kujya bazuru nani akaruka raike azirito mukarura ayigure gutiyazo izo set naho now kuturi kubarubwire bwinjo mu politikinga for example wanogamba afia y'abantu bine at the moment ibyo webebesi it
when you just is politicking, who should be who and when shall this start? Who should take what? Who should take what? Urayemera abanoha umuto mu cyome bari bije kunama bari kambe tenganire nabo instilling fear kambe tenganire nabo bamwe mbahemiri mwa nakaseti. And remember the moment wakwato umuntu wamwiha aho wamwiha ngo yanafaganisa wamuja ije nko murimo wadinaye ngo munyarwanda ko abena korera kirico qualifying wamudinaye chance yoja ngo aje kora umurimo ogurigwe at the right time because you are serving politics now. Namwe ni kwara mu cyo gusima president we yanga by the way kugira ngo minister of finance twine for example at the moment I believe he is the right person. He qualified for the job. Yeah, true. At the moment putting politics aside Minister Henry is the right man. While we are delivering the budget yetu we are waiting for its applicability now. Kongo we are delivering it is the right way we should have received we should have been receiving the budget. Okay. No politics. Ekini kigambandi ntari ko sijya mu general. Naza kabyega kandi abikugukira. No mukugu omujiyabe nakora. Kandi n'ikindi nabwe bakamutraining. Ali state minister. Now he is delivering what he knows. Akabaho na chairperson wa finance committee. Budget yetu twine 50.6 trillion. Nizo zitu zo koleso mwihanga. Nogo yakinana nini. Za development. Nikimanisa ngo mushoro gwa 45 trillion kuko antugamba no kugurwa muri baridiya no kugurwa muri inye bakakuru nabanda bajya hera baturikiye. Nanye ndi makora nyanda. Niwe no. Buryo mu Uganda no mwana atakazigwe by the way for your information. Omukazi wawe yayinenda. Okaza kumugurira kasabuni ni ukamugurira kabazi. Yo kamugurira ukagura kenda ko mwana atakazigwe. Ko kurya karungi. Arakurya karungi akato munda ngo yoro mwana. You are paying tax. Okay. Kasukari kuwano karobati 18%. Ndio adirasi wa musho fulira. Now kuteka na burden yibanja. Lukika over 33 trillion. Tuza ku service ngibanja. Tuza kushosha this financial. Siga umunyarwanda aha abunkenke. Aho kwanje bakimayisangu za 50.6 trillion eziwa atayo. Balekita ariko kisaka kuru libenda ho mushara. Libenda ho mushara. Ezaburi around 16 trillion. Niza aba public service. Samishara y'abantu kuservicinga public service. Nitwani kimayisangu omuhurikizo mpurikize no kwenyweza ku Burundi. Budget yongere yes konkatune kugira ki kwenyweza. Okay. Now what should we do ahajechi? Nanye ngaleba deputy speaker ino ya na speech. Thomas Daibwa yagira ngo uye ko ari kubona urusete ngo unarasibika hanze no kuzitaruza kugira ngo rutafaga shobora rutaragara so mwe ni kibayisangu erizoba nko munya Uganda wahego karangu wabona shirinjigana wazikwata kuza kuzishoboza shongezi zireki eyamazima aho bosimbira hakati kugira ngo urare watweyongeza iki turakore aramnonga cyumunya Uganda hatashemeye gukora kugira ngo ibyo ntasa yawe bitafa kubi akuba wabo rwo rusento rumukabi nyana gushobora ryo kwe uri kiziganira gatongeza itana abanyagezi kana ni uratureba aha tayari West Television nako basima aha bo kutambura nitwe muri go mutanyisha kuza wacha person wa People's Front for Freedom n'ekibina kisya nanka Oishirisa Kano Dr. Chiza wakatina ya guruka ya hari taritegerezebwa wakatina ya guruka ya hari taritegerezebwa the four times presidential candidate Dr. Chiza Besigye amazima ya kwisa Christmas bizano hibiri arazirira mu cyome zahika mwene zahika arukuzo mu yakashatu ijo cyamano kibina cyanyu ari mu cyome aba bantu bona bine following binabara bakuratira iranabara bahagira baryo mu bwo haza aba bantu nabo nabashashize bo mushoro abo bantu bamwe nabo tubetaga kutuyamba mu kutungurira ihanga nabwo kintuwe nakumanya imwe kirabarabana samubata urakiributa hashimire kukorwa ki okugira ngo ihanga rizamuzuri mwene uzaha line nakwakira honorable Lydia turiyahumura ye bari munonga Jimmy okuwa bigamba ko noratandikora byanjira abantu babihurikiza babihurira
kandi nibwo mazima nibyo turimo. Hariho ubwoba bw'imiringo myinshi bwatandikanye n'ubwoba bw'eby'obutegetsi. Ebyeitu itwabashemererwa baracekinga gavumenti nukugihabura turagihabura yonorare hati kubiri kuba silence tinamanya koko nkigambo kubima twaye babihunamise babitire hamutwe yibaverera abaratera amasimu mutegereze mukingana bushandika cyo kubakira habwo kuba wareba kwesimba abantu batiwe baresimba nangwa hazamo kwiba bururu nangwa hazamo okwara hazana no kwigana kuko kutakayikire ariko ayikire hati nge mu bwoba mu byo by'ubutegetsi kandi nubwo mwe yagira ngo ryo butegetsi nege ntunguka n'igiti birakwatirana naba nyine ubwoba nko muntu ahabwe byo butegetsi n'imikorere yanje mu bushobozi bwanje nabwo burakwatwawe nge nutwino ubwoba mu byo butegetsi hata abantu baza kutandika kutina kugamba nambwe nyine n'abanywanyi banje barija ngo azari diyambwe n'ubatandike kugamba mpora batandikire kugira ngo gambe bice ko kubanga cyo tarareba nenge kandi nkanyora kundi ihanga ryanje ubu ataregesize ngo nkundi ihanga ryanje nshemerire kurikunda ahubwo ni umugabo gwanje guri umugabo gwanje guri mu gihe Uganda uhanga kuyampanzire yanta mu Uganda ya rero hamuheru ya mutamushonda ya Kigezi ngo munyakigezi ari muri Kabare ngeno ni umugabo gwanje guri nabandi ndamundebensi yanje rinungi nje simiremo mu mwanya go kujejunikire kitebo nkanyama ngo kuwuriraga ka keshongoro akabo mu kishaka babire bareshongora ngo yonce mushereke yabo yonce mushereke ndi free nishemerirwe ndaratina ngo ubu nagambe ki mukasheshe ndahereza nkayi ubu nakoreye ki abuko bituri kureba Dr. Kiza Besigye okwabona bwine umureginsi aza murgerihanga arargendera ngo ribeje n'abantu bamwe abona bwine ukanenda kusima ruhanga munonga ntabwo kuba murinzire yubira barya bamani make nkanye bakabire bafire uga Dr. Besigye ruhanga murinzire yamurinda mu kufa kubimo kubona bonesebwa na hataryo kuwagamba kuyayisa Christmas ibiri umucomi yazisamazo kutwarebiro kurukwago yakwatwa bo wagira ngo ari maximum be mwirwarira n'ubwo turi kumushabira ibyamagageti bibonire ibyamagarati bibonire n'abandi abariyo abatwireyo n'abandi benji hariho ngo bahise imyaka 10 batakashoboraga ngo babarebe narebire bashoza akashani uramani wero ya Dr. Kiza Besigye basitamwe bari hakahunga muntu birateganisa barahuta kahunga ngene bintu birateganisa kandi ari byo president waito wagira mu kishaka n'iyindi groupe rimwe na Besigye utwabaje ngenu abantu baba bari mu come bahangirire bamwe bararemwa no kuva intunguka hebandame intasiye hebandame ubwo buri muri ba nyina na ba nyine nkuru n'abana babo amakagona gari harunkenke tibarareba ko barakorera akabari mu ishomero takaza mu kibazo ngiye concentrating icyo ngo mwana wa rukwagore birishe nko kubamukwata umurebire kuko ari kugenda ararebeka amari hago arasa kwate kitabashome ibintu bwinshi ubuhango ngambe gitu icyo trade order oishemwe Saison ya Kigambo hungu some look like just ghost towns zirya barimu barare
ariko abantu tibashemerirwe amakabona kuyara uri kugikorero korabe wambingamo erge town yanje nayinaka akaduka umuryango ndi kuteka chapati uri kumbiraho uri kubonerezo hansemerererwe kurebe bizimba psa azo buwambinga ndateka chapati orampe sano ogwe nawe yasharuka oramahuri ogwe nawe nawe yasharuka yaraciye imingeno yacu orampe nkoko wezukubosya ogwe nawe yasharuka owamahuri owe nkoko owe sano owamakara gunarakozesa mngeni wawe twena watukora kubi nibyo mishora haba barabikora bakagira akashoro naye byo yacendera yabakini kandi haburo washemererwa kandi murenda gwihanga turishemerererwa mutubone mechi twarya mu mwanya wo kugamba buyonjo bakatuho buyonjo aho barakorera wabashenye katugire ngo ababyaye environment ye twine kurinda ibyo buhanga hati twabirinde ibyo buhanga tutabirinde selective tutatorana batshora orabinga umunyakamuganguzi ngo atahinge mundi musharara atatamuka kabeji nabije bahinga umuceri no w'umunya-Uganda ushemire kuceri ushemererwa mu ihanga ryanje unzibire umucyayina yahinga umuceri n'undi wazibira niho nari hospital fees niho nango n'umusoro gwagurarwa na government katungaho hati wa leta hero birore byemishenyi iheraruga mu rwera abandi rero ingene cyo kugira ngo abandi babihiremo abandi bari kushisha ibyo buhanga barashisha no kukiraho ndahura ngo ku mahoteli mahango ubwagari harete ubunyonyi bamenye reke Victoria ubaguma barijuza bakora za munyo bakora bayombeka kunkuwa ondijo waburijo tine chaine yata hakajukeye aine chapa ngo ku Saison yagamba aine chapa kunka wija wa mushenyi abamushijo unarebira raboroga ababoroga nga TV nyongi hospital uko baranyise mbabazi ninga ha social media za WhatsApp unatinina abana batano ati ntore guha uri kubonerezoha ogo muntu yaboroga ati mwe n'abana banje batano tutorehi uri kushemeza no hato rwugo munya-Uganda usemerire kuba yineke turamanya mukashesha horarare ngo kuwagamba uriro yineje mukasheshe washanga bari turi shuwa yaba horarare tubona nyenza kare ndancariho ohangirire okuhangira niko wakwatwa pressure niko wakwatwa sukari niko mbwenu productive nanga byona byafa ngene tumurareba buzima turi mu bwoba yitwa ababanta bo babinjire hankuto mu maduka turatina nguje erijambia byaza kungera kukanye abashuma mu kwebisaho wa mushenyera hatitwe muka iworatandika kuteko karya hariho ubabinjire turatandika kugera tabashuma bakanye nabo kubo uri kwerisa wa muharasinga yagenda yashoya komo tweye bagara komo tubatura reba rakomo tubati oyinho tubaho ariko tukomara tutaka tukarataha oyino tusafuri orarebo tusafuri abande baratukoma faces maziriku orareba abantu bashobirwa barakwata mutwangwe kunga mweno go muntu waza kuba hari akashutamira busha omwerindi agukwana wayine kubaho EGPDM eyebarikije bamwe mpongo bakazishakaza abandi baziguramo imifarisa abandi nabyo byabige byetengo byabo ngane tibazishuburi ino nabanyura ko kunywako konka nabandi batunywa abo bakashobya konka bingi nkaba bino tuduka barakora chapati barakora ki
baba barimo kushubura bari gukora utuntu turabagasira abakazi b'ibitemere baba barimo kuyambwaho ko ngati ya kintu kiba kinaho gukorera wamuhe sente wamuzibiraho gukorera ngishobye icyo cyagashaki so turi mu kutina twatina politikare twatina mu by'entasya twatina mu by'amagara kuko utatahize uri uhangirire pressure imuka waza wirwariro ushanga ubundi hatariyo buyanda buhango ngeno ni cyemi ya buri kintu kibi wabo tina kasente wabo yino butegeke bubi ore uhangirire ukwangirire kigambo icyo cywagira ngo people live in fear urahurira kirashishe bintu bingi kimwe hakindi ngeno nkabasibwa ki tugira hempinduka tugira muhumuriza higura tuhumuriza ubwo ni ruhanga wita tuhumuriza nambwe natugaruke mu juba ate ho abite mubwira mazima orashaka byaguma we bari mnonga chairperson w'ikibine cya PFF wa district ya Kabare kandi omuziye wabinji kandi atwiraha ibyo bigambo tiyabigambo for the very first time atwira bigamba mbenu nebigambo byo kuhabura nebigambo bibonire intekateka ngwabo abari abirovunanizibwa murabasa kuje kimwe picking 1 or 2 kugira ngo turebe ngwihangarira because we all fight to have a better country nothing else nabwo echo nico kikurecho kurugira nko kuyagamba ninja kugaruka owaka ku Robert konkiwa wena urukiziganira katonye zitara abanyageze FM kana ni uratureba hata ya West Television nina kumanyise ngo umubudacika buki hwaho misho ninja kwakira simu yawe buki hwaho misho ninja kwakira simu yawe okurabira ya 0 mushanju mukaga munana inkaga na mukaga 5500 0768 665500 na neya 0 mushanju ina emwe 0 ina emwe 0 ina 0744 104 nizo nambi ibiri ezi orarare wari twahwaho misho umubudacika obukwinga bucaho misho kugira ngo tugambire deni abutwine ogire cyo wabuza ningo cyo wahabura ogire cyo wagita abitumuntu gamba kugira ngo abatwine mu studios batunga mugisha bwo kugarukamu ninga okurukiza echaburo chawa so barumba beepinga mukwate mukinga nabusha in a few minutes I'm going to invite you I will pick you people abariyo kamuturikize kugira ngo tugomizemo turagenda misho tusyo kakuru iwe nkoa omweji urumuna kuguka omu byobwebembezi burungi na ihanga kukushe mikora twazibwa ningenzi kukushe mikora twazibwa ntweda kumanya now that we have seen and we can acknowledge that abanya Uganda bari mu what we can call a climate of fear, that state of fear kandi batinirire in different perspectives obyo butegeke mbyentasa mbyembere buri kimwe cyona buri umwe is not sure on what happens the next day. Ntwenda kumanya nicyo cyakubasa kuhindurwa omubya obwerembezi ni ninga biragire bikuba nibituteri nibabitaho kugira ngo tubikuratire ninga zongendererwa because those policies nazo ni inkuru zimwe konka nicyo cyeme kubanchikora what must be done kugira ngo ihanga twantambura hatajiro wasigwe nyuma hatajiro warara hanikiro umutima. We want to dive into what are those practical reforms that government political parties and other people, the civil society ohora kora na ebindi bitongore by'abantu, what are those specific things they can do kugira ngo habeho entebe kanisa mu democracy, freedom and economic prosperity for all. What can be done? Mwenu abakugu bamwe ense zatungukire bakashanga ibintu bishatu nibyo birasa gukora nibyo tukashana gane mahanga gakuzire abarashira kuteka ngo turasa kugumenya matugunire mutachi tekereza turasa kukura
nito dushweka gani mahanga gurahura baraga akwana gwashome byafuye byago gakagari kure naho tujye nazo naho shemire gukora neki abajungu bareta nguni consolidating national unity okurango okwatanisa kwihanga ryitu umubi turakora umubyo bwebembezi cyaba aricyo cyaba kikuru umuntu yayesimba akakusinga ninga bakamusinga utamureba nko muzigu yes umurebe nko muntu biro hagananiwe nambwe nabo umupira bo bakutere gol kirabe cyo kutangaza konka bamanye ko basingwa bagende bashoboze kwetekateka bakusinga mu byo bwebembezi ningo kasingwa utahahagiza bari ngo wasinga kai ni uri otaguma okuratirire barabu wasingire nambwe nkate tukayenze ngo government yitu mazire kutaho tukashemerwa kurebera hahagiza abantu bamwe abo yabere yesimbire nabo ningabe bine kitekate kubarahagira abandi kuko cemye kuza omukwatanisa umubyo bwebembezi tuzo mukwatanisa umubyo ntaske ebyentasa abantu abo bashenyera abo twaturagambo hano abinji bari kombe kato tuntu kuriyo wetu cyana mera kwempo mushonda yaza kubona okutugura enki okwete ariyo n'amashanyarazi ariyo n'imihanda mwene uti ekiri kubaho shimire kwa twagira okwatanisa omugentasa twagira omukwatanisa omubyo kukolera hamwe so national unity echakabiri no kugira ngo okuganira ningashe dialogues ese zikuzire zine biganiro kebe bitwine president aganire n'abandi bantu n'abandi baganire n'abandi ko kano mu Uganda turi kutanika kutina okuza abandi bantu bamwe bari mweto kunaza yotinda rugari abandi uri kutanika kwereza bitekateko byawe ujyo tinachereza ngene kutinda raro wanje so tugire ebiganiro zitweta buni productive dialogues yani ziri political ziri economical ziri social ziri religious we tugire ebiganiro abantu bagarukane bakunda ari bakora abantu bagarukane umuntu yaragana na mugenzi weyi ahura ataje kunamira gucyo takigamba ogo tutumukundaga okay iwe bitu nankogu kakuru bitu lidia oshange mngene ebyo bitaba okuganira then tugire obuzale burungi nabandi obuzale abakiga baragira ngo omurundi gurabagarira ki obuzale omurundi gwa guri murungi gurashura abandi tugire obuzale burungi omwihanga nabagenzi bitu tugire obuzale burungi bwahe aheru twabaleta bije bate bintu binje omwihanga bituletere task eyisa iso yaragamba bituletere contributing abyo bwebembezi bwitu bukure bwa demokrasiya birebe ngo na society zitu ninga community zitu ebe bya trade order biri kubaho manya omuntu nyowe idea yo kugira ngo hanu ya hakura bakagira ngo hazaba kanye nita mureke tugende turakura twikena cyana mira hazayo abari kombe kakanye nemwe twaza kwikaka haru habe hariyo bati icyo ticineshon konka abantu gende urabateka okubaringana mu getasa zabo kandi bagende bamazirwe konko ogendo urabatwaraje umuntu atayegura tuba ataramanye yaraza atayegura enchi ataramanye yaratora then ekindi no kugira ngo tubase okumakinga sure ngo amani gitu gona twagateka omubintu omu social development social development kiramanyisa ngo citizens organizing and organizations ninga shabantu kwekora munko tubina tukakura tukabibi bina bihango zikahinduka muna za banks zikahinduka mu namashomero mahango agora ba private za university mwene okashanga abantu bakura baso rero kashanga omubyo kwega tukuzira twina marwariro ago muntararwara umutima akazale aharinya bikoni ari hirwara akarwarira okashanga ngo tukuzire amarwarira ga cancer tubaza batekateka ari India batekateka kai ubwo igwaro rya cancer riri kigata wazari kigata orabishira kigata oshangi oshange factory bajengo factory eri nyamwe yemondi bena bamondi mwena mulebe kai ari nyamwe ebyo bintu amashomera matendekero nkaza university manya kugira kabari university hano yakusha nango bundi na baramu tikiramara wazo mu mahanga nka Canada orazo mu sitemwe site nka arosite inatayene nka Edmonton erimu universities 20 just a city one ngene waza za Kaligaro kaza za Toronto kaza za Canada yona ubango bwo bulingana na Uganda
urashanga yine za university nyingi konkitwa hano kine waga mu matendekero shongo twine mingi konkati chimwe kuba nawo ebyo byakura abantu barakura ebyo ntasaba bikure konka utahagize umuntu ngako yakwa kanisa kandi Saison najya Saison iki wagamba tinikirezana nacyo sebo kiramanyiza ngo ndakwanga wakitware genuine yeah so I think dialoguing kurango social twabaje kurango ebiturakora byona utatina omwebembezi mugenzi wawe otahuro yuno kutina mutategeshera kutina ko okutina fear erateka hase byo nkura munonga urakikozesa ubwo n'umwangirizo wa Uganda n'umuntu bo mu Uganda kandi ubwo mu na Rwanda atamushemerire okay wewe munonga Robert Kakuru ubwo n'umuhango uragambira is a PhD student at Kaba University specifically doing politics political science ubwo tuwaza kubaga president Museveni nakorusha nabone ibyo yashomire orashobora ibyo yakugukire mebyo future president he can really ko baraba katumushabire akonka hona birabasika garantine seriza mtesimba apana umura ntujaro kushabira Saison akayagize kiteka teko Saison nawakayagize kiteka teko kuriya Ndorwa County East obundi bigumizemu abo ko ubwenge nabwo tubushimire ku koma uri kuwa kuburi uri Kampala uravuga hari parliament avenue ubundi tukamanya ukatwera now Iweno uri kizigani nakatonye zitano Banyakigeze FM na niora tureba kurungi aha tayari West Television turenda kukusima yowena uhurikize kandi orenda kufitiye simu ntakagire owa Saison na mama Lydia turyahumura no ija kuraba ya 0 mushanju mukaga munana kagana mukaga 5500 ne ya 0 mushanju ina iganina inkwakire tujana misho Hello. Hello. Bare kwere zihanga. Webare munonga niyo kwicuza. Mutabagambe bawazi kurwa muremo ntungamo. Nimbareba kandi mbahurikiza. Webare munonga. Kakuru ni mukunda munonga bwire bwinyo bunabi mu rama radio gatarugamo na gamwe. Kakuru. Ebigambo byo tibikahinduka ahubwo mukama mu mugi. No mushashoborukira agorokire. Ngo wareba amateka nagashaga tumunduka. Abamwe kabagozi kubi kunyangara z'abandi banyayuganda. Okay. Iwe no jabes bye akana ko sabantu ba makumyasa kandi mu cyome. Emyaka 3 yona rwo mu cyome. Amateka gamwe bawazi nyine akazuba kanje agira guza cyapata kanje jangu aho mutaka konka ati ni marane sandisha tutanguza mutaka na bili. Ata amateka nganyambira nkai. Ngiro muno tereze kivuga ngushemerwe turere warabya amamisho warero kuriya kinyomusha untatire mu kintu abakwende ngaritu tubatugire mabazi abantu bani babakwata bakabakwata mu mateka ugareka mu kwata nkoyire kabagambe waza umutawuni ntungamo webare munonga kabagambe omuremo ntungamo twakusima kandi ibintu byawe ecyuka amana cyahukizibwa. Hello. Nakwachira no hawa terrae. Izadi na kirabara kitanga. Yes, gumizamu. Atete zibuca abantu bari kuhakanisa government. Kubari kuba bahakanisize bamanya ngo buri kimwe cyona no kuhakanisa. Tiba kiceza ngo bakorengane na government. N'ikirunge ci government eri gukora woni bagumane basireba nke kitahishira. Noreho bo bakwasire anita monge bari ku mucondoza bo bakagira ngo cyo tikishire ngo bagende baze kukwatana bivira amabaye. Ngero ati naco bakacyakanisa bahireka ngo naco tikishire.
kuri nogira ngo iki government iri gukora cyisire nabo ko bari kukireba bakisiririzamo kuri government etereri. Okay, we bari mnonga bwo kutesa kwa kurungi abari mu studios bakurura kandi otwakura bari yo kubona abarareba Tayari West TV kandi barahuriza niganira katonje zitano Banyakigeze FM. Hello? Hello. Yes please. Banyakigeze alo. Nakwakira sebo no hawaterrae. Ugume Kamarandorwa West. Kamarandorwa West Konga se aba Banyayuganda barembere ihanga bo abateka ngugabaga makagabo ko atongana gatajya makagabo mbwenu turagakafere ndika ngo history it's spirit agaruka mu byakase kora shongo tushemerirwe turashemerwa mazima humura nkare kanywani. Hello? Yes, hello. No? Kugulbus kagunga. Kwachira. Bahurikize mwe bare kutereza. Yendo misho kanywani. So, nyowe ninza kugamba ninza konja cha sahiso ni kiyagamba go mcha. Okay. Cyo kugira ngo umuntu no mushanganara ari aho yayi nabana batano konga kajuba kashin. But I want us to put it in mind that everything that kuwagira bati network yakora banisa mugendo misho orashongo network yakuteganisa kanywani ogwaruche otere simu simu ya ogaruko gitere ruyare ukurabira yazira umushanju ina iganina 0744 104 104 and 0768 665500. Hello? aro Banyakigeze. Yego tata. Usibireje. Turi kurungi oryo hawaterankaye. Ubwo n'umuguru Pascal. Omuguru Pascal nakwakira. Uwo bari program. Yego tata. Irene wagira umusheje kuyakanguka. Ai uje natongana niwe. Iye. Hari abari kwenda kutongana kushara ururimi rukasohora. Nibaza kutongana ururimi rubashohore. Konka bihangane. Igi ni kabero kataseromu. Kabe. Aha kuba Uganda. Oramanyisa kikabengo kataseromwe. Uganda. Eyi twakurire mu kiyo yahati. Okay. Ibyo mwani ubutiye excellence izire nagamba. Aba mwitwa babire bariho. Nyene bigarukire mu hati turi kureba biri kufuba kugaruka. Nebe kacyo. Turi kuyebuza turi gutora nkahe. Okay. Abana bitu bo baryashangaho ki. Okay. Kudatekereza ngo mutebekanisa wakandike kintu. Oshemire kukikora agacemeze buri umwe. Nanguriwe n'ubu kubonta kikoze ngo buri umwe yashemere gwakonka hagera bagira ngo ko umuntu ahikizaha. Konka hati ndenda kuganda nkahategisha ukuri korangira Banyakigeze. Nakori watakiriho baryagira ngo hazana nkakakora yitorogoramu. Ngo konka nubwo arabahatubije ngo utagikoze ko uriya. Okay. Ngi mukatekerije ngo twabane tukora sigizina. Ninga sigekitine. Echo ndichukuru bari munonga. Kitare cyo kujya no kucenye n'ibiswakwa tukabizambaguza. Wonderful. We bare. Yebare. Gutata. We bari munonga ahabwe ibigambo byawo byo kuhabura kandi abawurikizigani nakatonye zitano Banyakigeze bakura kandi nibo baraturiye ba Tayari West Vision nyina masiko munabo bakurikize kandi ibintu biri kutambura kurungi. Hello? Yego tata. Twapatira mu program. We bare kunyakira no buturuka cyo kwendera. Yego tata.
ati zimereka nkambire yongeza iraka kanywani ese ndakugambire zime mazima washanga umuntu nabonetse abanyarwanda batahize abo kugira ngo umuntu yaderetse yagamba we tutamushemeza abantu mazima harobo ubona ko burasheshe nabo kashanga imbere yaba kwata mukuzi are you sure ingoma zamara kwindura imiriso nabone bamara kweshanga hasa ituroho bajya amateka gari bakwataho ko kubarika twatsaho okay orunakuru barishanga n'amateka nigabakwataho ko kugari twataho agamateka ganyana kuba kutekateka ngo wode above the roll mazima hasigara no kushabira nihanga gituntu rukunda konka baza kurutanze kare we bari kanywani tuteresimu turikaciye kugaruka mu studios otugambire kirakwato bata kirakurabanisa mu bato byo kwetungura washangura turura habwoba kandi uhabure hakakorwa ki hello muze ndakufata kenshi Hello? hello Ego tata no watera kai. Watera simu radio gicendeza ko atukubasa kwehurura gamba kirarabandisamu. Ndakuya. Radio ekuru harubajunjurire gicendeze. Kati na TV. Ora TV. Konka ko na telesimu na telesoro. Orixoro okay? Hello. Nkurikiza kanywani je no misho Orixoro. Ni district council soro. Aza ico program ndi kubareba. Webare. Konka go mukazi wa PFF cyagamba. Lazima ni cyamazima umuntu yatunga za parish modo. Nuko umuntu wera abarenda kugira ngo nicyo yakora aha muhanda. Okay. Ko bashinya guzoto tuje twa muhanda abashimye do batambwe. Kari n'ikindi cyo kukwata nk'abanyarwanda umuntu yaganze ikintu baramuteka mu nkomo. Babine kumuhabura tibine kumutwara mu komo. Okay. Kamaze mu kindi abana ndi kugira ngo abanyarwanda twinamaho tugire ntunguka twine ubumwe amajambere kandi wabwije mitisi ubumwe n'amajambere okay kandi yagutiya icyo nareba ubusinge bwaza kubura apana abanyarwanda icyo ndi kubashaka mazima tushabere hangati urutaro kuja kubaga Kongo yacececero by'urutaro birugaho tubarukora Kongo baturaho soro bari kuhunga bari kunga hanga ryabo natwe Uganda mazima turi gushaka kujya bitatu baho mwere muno we barekanywana twakora bakisoro majambere nasubira ndi gato tarisisi district council bakisoro we bara munonga councilor twakurira bakisoro mu katungana na minister wa defense mu rukurunjo byo kwerinda rutaro rurugaho hello ego tata Robert Wachibanda bari program niwe bari kurikiza abajimwe batu turi program twabakurikiza ni wewe ezimanzo wazitunga jambo birenze twabahurira cogire cyo wagamba kandi nashimerwa na mbonga tujyaho ubwo twakangura na urugendo rw'ingwe naho program ko umurama ko wagwanziraje abanyarwanda binzi bintu ubwo bwanci mwino ubwoba kandi kirabateganisa bata kugira ubwoba kandi urenda ngo koreye tungure ziriko rero ubwoba n'ibintu bibiri cyo bakabacuburaje abajye mu bw'ebengeza batakujyana government n'ureni batiyebwe mu bihome urko abantu bataka mu bihome ibyo nk'abantu bateka ngo ubundi bino mushango ngo bakuzire konka ahanyuma yo kwitereza ngo batwara umukoda basora umushango kandi ukashangana bagira ngo bacacondoza ubuza kandi government n'ikaro ngo kwata umuntu itakamanya umushango ngo yakoze yongereza kutondoza aho yake biri n'abantu bagira ubwoba so rena babanze bacondoze bone kwata
government ako mu gishimigwe no mushango at least ngo mnyeza at least ema ibe passport zigako ko tsere mu gusa barakukwata under preventive arrest mwene kuja utakashobize bakuteka tengori kace kushobya baraba bakwine wene tekateko muntu mwa muto mushome kumara myaka ibiri abenyuma wene bane batekateka ati yacececere kanywane government bane mu kugira ngo ubujuzi tubukahwire etakabiri hendera Kubuza president Museveni otahanu zangu abakebe manakunda kubagamba ho munonga oti ngwenje abenyuma president Museveni yanagamba najata abantu banga benyuma kandi buzumere nanangwa arwane abiho mu ntoro yaresere program ya PDM ejo kwamuntu miliyoni na munonga abantu benyuma tukashemereza mu nonga abo bakana arwana mu benyuma onga kandi tete kwije bakashenya abantu bari kutandika biriya mwadi kwire ngo tandike gukora kandi washenya umuntu ashamiye kutandika kwebuza ni president Museveni urukana mwado rwo mu bworo ningare hekindi we bare munonga president Museveni cyumanya ubundi ko gusete program kwakubaye n'abakujimusha bakujihurikiza bamugambeje ko yabe nyuma kibashepenyirwe ibintu byo kushenya ubutare bw'abantu bari kutandika kandi ari bari kuzanaho aje gutakabaza umuhanga abari kutandika uko bakutandika bari munonga kare we bare munonga afite isimiyo no kugira echiwa tisa aha bitu umuntu uganira hano yariganira katonye zitana abanyegeze FM na ni wotukuratire aha tayari West Television na mikutu yitu mikutu yitu yona Twitter X hati keri Twitter kare aha TikTok kwena turiyo mwenu tihine istari live shanawo tarenda kumanya bikugendo misho konka obuhereza burukurunji iworyokwe oturikize ariganira katonye zitana abanyageze FM na niwe oratureba tayari West Television ndi Jime Emmanuel program ni okubiri nyine kwe no kubiri nko kubyeme hati nyija kwata yo muntu omwe dende tugaruke mu studio zezimanze nazo zigeze cyayongeraho obwe turiririra okuhendera program yetu. Hello alo kanywani alo banezigeze yego tata no hawati ranka ismi yawe bagene nginasha mena tero mutawo no watera mutawo na kwakira kanywani wari program nabi watayise we bari kuritiza jecho wagamba akire katatuteganisa we ati baramugu wareka kugira ngo abantu bine obundo bwo banebindi nka bindi kukiriba kugira ngo ibi kugira ngo mwisho bikabire birinke bitinesho konka ubona haka konka tekimanye saje ibindi yashobamo no kushanga ngo abantu tubakumanyishibwa ningashi tubakwegesibwa okay te mwana abo kuba nkeji nkore yo kugira ngo change order bari kushenya abantu bari kora ki abantu bashitwara mu yango do program government kare emanyisa abantu kare kugira ngo nikenda kubashenya ahabwe kineki kandi no burungi bwihanga n'ashobora bwanyu nitegerekanishe umuntu yawe nakajukiye kugira ngo bakize kutashenya kwangwa kutora ushange hinahanda hiyagira bamushenye hinahiyagira konkato buzubone bo kugira ngo ngirira bashenya abantu none bayikaba kusito mu bantaho na okay so ati icyo uri kugira hayo tumura amagwabo kugira ngo abantu bobwoba kuko kabire butagwoba n'ikintu cy'ubonire kugira ngo nikiyamba abantu konka government nyirango strategy irashiye kugira ngo nikirintane ningo bwire bwo kukiretera message z'abantu icyo kikutuma abantu bagira bo we bare munongo kandi ndi kudanti government gubanze ibintu byayo ni babibonire konka ushango umwe yabireta speed okay we bare munonga kanywani iwo turikize hano mu rurembo kabare kandi ekiteso cyawe nikirungi kandi nabari mu studios bachitunga kurungi na niyo wena orareba tayari West Television tusigize dakika 14 okuhendeje program nijagaruka mu studios abacyatera amasimo nimwija kunsasira katugaruke mu studios zimanze zitwongerereho then tubene twirira na no kwenda program dakika 13 zasigara reka
abo turi no mu studios buri yomwe yambese nk'ishatu ininina 33 obwe turirira hihi no kuhendera program yetu program no bageta okubiri live ahari Banyakigezi radio hamwe na Tayari West Television kandi nyowe mutebekana sandi Jime Emmanuel n'abanywanyi bitu abari ha cameras nabo turabaha HTN sabari mu production Jobapuri Cosbat hamwe na Baneti otwariremo na Andra Manya nitujagaruka mu studios naza kuija owawe omudakizikezi 3 omwami Saison umuhango mbyo kutera tocho mbyentasi aza byentaso bitire mutochi kurunja kwa ni urarebekaje kurunji waba nkokora rebeka ya mission niko munshowo niwe niko rarebeka cha masoro kurunji we bari munonga kutera tochi kurunji mbyentasa nitwenda otugambire nawe ahitwemerire ico kubanza abanyarwanda obagambire ubwo babucendeze that fear should really calm down. They need to calm down. Akaturatekwa kukora, turatekwa kwetungura kandi orasho embere tekabire yamani kubi yo kugira ngo abantu ba bera rikirire. I think something more needs to be done to really bring this one to normal. Nitujagaruka how can government, what can government do number one to achieve their talk? Una matoka yao ichigani cha kisibiro